Kuma ntuko ya ruare mwanka tariki 12 arito barabetete form 1 iberigi ta maskuru ya raveti ntuko ya ruare liongere musio yo mutindo aratwaranirie na arito barabetete skuru wona kinya asiari bo baraba kuthuranira anaba asiari bakwithira bakilalamika nikira bakuwa moriento ni yeitetie na kinya fisi ira thirikari kuwa ne kurira anatika yingi kinya saiti na kintu gya tunyilite muno rindi tura asiari ni mauri ya into bya skuru utejo kintu ko tukura tutengeli pesa na kuringana na waitara akari mwaka 2017 ngwisi antia cietu itabui na kithomo twerikio thini thirikari na mwanka indi no tuwitwe pesa. Emily Gaichweri na weretwe nonto bwa kwithirwa etete form 1 na ariwa akienda kwithirwa akia daktari rira akura kucogeria nya Murungu nkatho nonto bombe mbethia nkawata maxiu kiota na skuru Murungu antethia na mbethia na bidii na I'm expecting when I finish my standards I would like to become a doctor. William Jage ora kinya weni musiari uendetie mwana oke skuru na kuromba thirikari yethiro ikiongela utethio kinya nkuluki kiri utetheria asiari na mantu ya skuru musiari ono riu no mukanyiririe riu ni nkiruga thirikari ni raithirio one wegwa ni kwenda ni ruthite free education igeria utetheria mwana onkinya musiari awa inyirikite nuntu kiangazi kingia musasi amefi nito liongere Meru school weta kuona ora admission kana ora aritoba form 1 bakwithura baetethirwa utonya skuru yu nito tirimanire na principal wa Meru school Silas Mwirigi ora twaririe noe mantu mwanya ukonia untubo na boni bo aina bo bakuwa ukonia isunsikira thirikari bakure yake visi kiri aritoba acha masku chenda chia thirikari achia ri bakale ya 53,000 urovoleta mwana mwaka thirikari nekaeja na 22,000 chika 75,000 nikenda chiomba korani national schools kwa thirikari ndigo supplement antwara muchiari akodwa agitangiri 75 agaitangiri 53 nonto in boarding school no mwanka achiari parongamereana nikenda programu yeta bwaga na viwango vipi ambasha vieja ni shukuru mwanya mtu extra county na county schools na baka thirikari ita 22,000 achiari na kenda pakomba vita 40,000 ikamiki 62,000 shukuru inge chiande thirikari niko gamia 22,000 mwaka na day schools free day secondary school na mauku yarari toba kethro baki ewayo bagwite form 1 baki jabaka ya mabuja tantatu ikura Kiswahili Chonko tamashabu aya sciences nikenda ya form makuja tantatu lakini thirikari ni bangite kwithirwa ikirura day schools ya national school nikenda bakanya anakinya bapingia nkuluki kire maskuru ya na twibonate Dr. Silas akuthwania iruria untobo mantu ja kurugana day school national schools ndio unireti ministry kana thirikari ikenda tukomba kujukia na baba ingia as possible. David Ntwara, Sub-County Director of Education Imenti South, na ukonira ritho kinyanko luki mubango ya thirikari kuaya na mauku na nakuwa ati ontubo bote thingithia anene biashara cia kwendia mauku. Mubango ya thirikari ywa kwari twaba public schools mauku mubango ya mbiriretie nontu already mauku ya mbiriretie kuya ta secondary schools already supplies bambiriretie kureta mauku primary schools tukurera kinyayo anytime yomba kuya nambuge mubango ya thirikari ntikubona yo affect muno mantu ya kugura mauku kuma nyumba cia mauku nontu mauku yategana kuna mauku maingi muno yarashiari babati kugura supplementary books kuongera mauku ya thirikari kumba kwayana. Charles Nkuru ni mwendia wa bookshop emwe musie iyo mutindwa na nakuwa ati mubango yo thirikari yo kuoya na mauku kire skuru cia secondary na primary yutethura yukithingithia anene uwendi wa mauku na njira enene ni kisunsi kenunu wake mubango yo thirikari ntikuona yugiringithia biashara mauku aya wapendo tukwendia maguja tutura kwendia kwa tukuibu baya thirikari ukwenda utetheria aciari
niendelee kuthithio lakini biashara mauku itikuthuka. Chuka Girls na kuo kinya kwa admission nethire na mbere webwea. Aciari ni bombire ukinya kuri o na ana nabo kuwa ni bawiritwo kwithirwa baita form 1. Kukua secondary for the first time ni enjoyable na hopes nita perform. Nilikuwa nasomea Venyaga Kindiki. I am happy for being the student of secondary school for the first time. Na nimefurahia sana kwa kuwa nimeweza kuona ni shule mzuri sana. Mwarimu murungamiri wa Chuka Girls Florence Mutwiri na kuwa ati ana ibombera ukinya kuri o na nawiritwo kwithirwa bena ana kuma kona cionthe cia Kenya. Ana bambiririe kuija very early in the morning. Muchari wa mbere na kinyire ao 7:30 thaa imwe na nusu twina the face of Kenya. Ana ibomete as far as all the corners of Kenya, Western, Nyanza, Coast, Taita Taveta, Ukambani, Nairobi, to mention but within this region. So we are happy that we are promoting national cohesion.